Tokom vikenda na najlepšem rumskom izletištu Borkovac, Centar za strane jezike Big Ben održao je završno druženje i na najlepši mogući način završio školsku godinu. Mi tradicionalno već 10 godina skoro održavamo priredbu u kulturnom centru kao neki završetak školske godine. Deca tu pripreme sprem svog uzrasta ili neke predstavice ili recitacije i tako dalje. I onda ove godine isprva silom prilika, pošto je kulturni centar trebalo da se renovira, da se naprave nove daske i to da se sve sredi, pošto nismo bili sigurni da li ćemo se uklopiti u taj termin. I onda smo isprva bili malo razočarani što kao nećemo sad ove godine sve raditi kako smo navikli, međutim super je na kraju ispalo, ovo možda još i zanimljivije malo da promenimo i deci i nama. Mislim da je ovo u prirodi ovako sa muzikom, voćkicama, igricama, da je super kraj školske godine. Da je ovakav način završetka školske godine sjajan smatraju i polaznici centra. Više od 100 učenika uzrasta od 1. do 4. razreda uživalo je u druženju u prirodi. Da, sviđa mi se i zabavno mi je da igram ove igre. Mi igrali smo igre, sad užinamo, neki užinaju još. Igrali smo igre, stajemo u krug, ne znam šta će dalje biti, valjda neko takmičenje, stvarno ne znam. Idem 3 godine na engleski, sviđa mi se, zabavimo se, igramo se, učimo. Sviđa mi se što smo uopšte došli kao škola u prirodi, da se igramo, da se družimo svi zajedno. Bilo je igara, ali nisam učestvovala. Ovdje je baš lepo se provodimo, igramo se sa drugarima, sa nastavnicima i tako. Koliko dugo ideš na engleski? Na engleski idem 3 godine, na engleskom je jako zabavno i stvarno se lepo zabavljamo sa svim nastavnicima i baš je lepo. Osim što su se družili, uživali, mališani iz Big Bena bili su raspoloženi i da za našu televiziju prikažu i delić onoga što su naučili. Hello, my name is Oli. What's your name? What's your name? Hello, my name is Amy. What's your name? Hello, hello, come and see. Hello, hello, it's playtime. Nakon što su deca cele godine vredno radila i redovno pohađala nastavu, ovaj sportski dan u prirodi bio je doživljaj za njih i jedinstven način da se započne raspust. Upravo ovakve zabavno-kreativne aktivnosti i učenje kroz igru privlače decu da pohađaju nastavu u ovoj školi. Ovo je 12. školska godina koju smo uspešno završili i ono na šta sam ja posebno ponosna jesu te naše van nastavne aktivnosti. Dakle, pored redovnih časova koje održavamo, organizujemo za decu niz drugih aktivnosti poput čitalačkih radionica, organizujemo radionice za Novu godinu, za Uskrs, za Božić, organizujemo takmičenje u spelovanju. Takođe i bioskop za sve uzraste, od predškolaca pa do tinejdžera i meni je drago što deca uživaju u tim aktivnostima, a i što roditelji prepoznaju koliko se dajemo za tu decu i što nam ukazuju poverenje i upisuju decu na kurseve kod nas. Na samom kraju druženja pobednici u takmičenjima su dobili medalje za ostvarene rezultate, a svim prisutnima su nastavnici uručili diplome o završenom kursu uz želju da se preko raspusta dobro odmore i da se od 1. septembra ponovo sretnu u školskim klupama.